¿Por qué aparece eso? Ese azulito. Ancha chirimusa, ¿eh? Ere. Tumasta brigacona. Hola, hermano. Hermanita Máxima, buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. Hermanita Máxima. Timita. Hola, chicos. Buenas noches. Semana mis hermanos, Anulacho. Kakakay, Juanri. Hermana Santiago, hermana Cachán. Sí. Ari walihla sanitulla kashani gangri sanitulla chpan. No, Maximita. Santuya Cachán, hermana. Ari Santuya Cachán. Walihla. Con chico te va a bajar. Tumasta con esta conquicha, hermanos. Hermanos, muy tempranito, chay maizuma. Hermanita Esperanza, buenas noches. Buenas hermano. Buenas hermana Evita. Buenas noches, hermana Domitila, ¿cómo estás? Y Mainaya Kashanki, hermanitay. Walihla kashan hermana gangri. Otra parte, Kashimusan, cuidadona. Hermana Evita. Buenas noches. Buenas noches, hermana Esperanza. Vamos a buscar el Vamos. Esto es chaguaya, amigo. No se lo gusta la mamá, está ayudando a la mamá. No se lo gusta. Hermana Esperanza, buenas noches. Walihla chukakchanki. Are wala se cayó, wala se cayó, favor. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches. Buenas noches, hermanita Esperanza. Mainaya. Hermanito. Buenas noches, hermanita. Ya. Ma igual, hacham, kay rato, cotuchacuinicha, jayarinapa, kay cristiano, causanicha, jayarinapa. Entonces, hay hinchis y cachontuco, hermanos ni. Kuna, entonces, jayarisunchas, kay cristiano, causanicha, taquiwan, ¿ya? Entonces, kay taki kashan 49 taki. Chayta takirisunchas. Chaypinishan Jehová tatay kusichiyta munaykinin, imagínate, kusirichuncha entonces takininchpams, ¿ya? Listo, takirichuncha entonces tukuyson.
Ya, mañakusunchik, ya. Tatayu Jehová, que yo tupe comiacamuigo y ampagueima. Gracias, nigo Jehová. Maita kusigo ascaigumanta, yachtaigipi, yachichico ascaigumanta, causeitato ascaigumantara Jehová. Kunanchisi mañaricuigo Espíritu Santo yita, sapugnigomat akerimuaigo, hinamanta sumachta, entiendanagopag, palabrayita. Piscunachu yacharichimunganku, chaygunatapi sumachta yuyaychari, payguna palabrayima hinapuni, sumachta umacharinawaygopag. Jehová gan yachanki, mach songoygopi, yuyaynigopi, mach faltawaygo chaytapis, chayman hina kallpachawaygo, yanapariwaygo. Mañarikuyaygotaq, kay pachantimpi, hermanos nigo, wakin mana allin tanta kunkuchu noqaygo hina, nitaqa kay mundo qhatigachasqanrayku mana aswalaqa payguna yachakuyatinkuchu qan yachanki, pero imayatachu paygunatapis kay alimento mijunitata espiritualta haywariyatinki Jehová. Paygunapaq mañaripuyku, cuidaripuni, y kunanchisi kay qotuchakuyta saqipuyku, qanpaq munayniykiman hina ruwakuchun, chayta mañarikuyku waway Jesús sutinpi, amén. May allin hamusqa kankichik hermanos ney, kunanchisi mayta kusirikusun ari yachakuspa, ya. Chayrayushi imaynatash taki kasharqa chay hinatapuni, chayman hinapuni kusirikuy kanantiyan. Pero depende noqanchimanta uyarinamanta, kasukuyachanamanta. Chayrash kunanchisi kay cristiano kawsayninchikpi, Deuteronomio capítulo 9 y 10 ta ñawirinanchik karqa Bibliata, chari. Y kunanchisi yachakusun imatata Jehová Dios mañawanchikri, imata mañawanchik. Noqanchik kusisqa kanapaq, sumaq rinawanchikpaq, imata mañawanchik. Sumaqta uyarina kanman chay umalirichikunata, qhawarisun sumaq yachachik kanapaq, rikuchiykuna kanqa, hermanos ninchik, wakirichikunkuña sumaqta, payguna sumaq rikurichiwasun, imaynatach runa masinchikwan parlarinamanta, ya. Ñawpaq kutipi, revisita y Bibliamanta yachachispa. Chaymanta cristiano kawsayni tukuychanapaq, videojuegospi pugllaymanta allinta qhawakuy nin. Imaynata chay. Mana qukunachu videojuegosman, chari, pero imaynata chayta umallichikullanqata, ya. Chantaqa tukuychanapaqta kanqa libromanta, entonces libropita yacharikusun uvas hachamanta. Hasta aún, ya. Entonces, qallarinapaq hermanonchaq Marco Escobar wakichisqaña, paytaq parlariwasun imatata Jehová Dios mañawanchaq, qallari hermanoy. Gracias, hermano. Kaypi tukurina tumpata, uktata mama imatata maña wawasnin. Ichapis chigamanta nisuman kasukunanta, ichari. Uchistumanta pacha hasta kausaynipi, manillampuni, sumaqta aqllananpaq kausaynipi y kusisqa kawsakunanpaq. Ichaytataq ruwan kay tatanta wawanta munakusqan ray, ichari. Kunan Jehová Dios ninchej imata noqanchejmanta mañawanchej, imata ruwananchejta. Mascarina chaypaq, por favor. Deuteronomio 10:12. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Y chaypi ajinata niwanche. Matachus mañasqa israelitasman kay Jehová Dios ninche. ¿Ichari? Chaypi ajinata ni. Kunanga israelitas y matataq mañakusunkichej el Señor nikichej tata Diosri. Payqa munan payta manchachikunaykichejta. Paypa ñannintataq purinaykichej. Munallantaq payta sirvinaykichejta. Tukuy sunquykichejwan, tukuy almaykichejwan ima. Entonces, kay iti niwasqanchikman hinaqa Jehová Dios ninchejta nin kasukunanchejta. Kay chantapis kay kamachiykunasninta uyarikunanchej. Bueno, icha
wakin runasqa yuyanku kay Dios ta noganche runa manchachikunanta porque Dios castigan chanman. Mana hinachu. Noganche manchachikunche Jehová Dios ninche noganche ta monakuas kanche. Paita noganche paita monakuas kanche ku kasukuita monanche. Chere kamachikunas ninta aita. Y hasta wampis tukuy songo chaypi nishawanche namanta tukuy songo servita munanche kusichita Jehová Dios ninche chari y chaykunata noganche ruwasun chayga imaynata noganche ta ruwasunche Jehová Dios pa kamachikunas ninta kusisqa kawsakunapa Kasukuspa kusisqa kawsakunapa. Watikmanta mascarina, por favor. Biblia ninchepi. Y kaitata hasta wampis ruwasqanche Juan rikuchita munanche. ¿Echari? Mascarisunche Deuteronomio capítulo 10 versículo 13. Hagan chunka y tinta chunka 15. Chay piajinata niwancha. Chanta munayanta kamachisqas ninta, leyes ninta ima anaykichekta. Tukuy imapi allin risunaykichekpa. Entonces Jehová Dios imata mañawanche, noganche ta allinta rinawanchekpa. Porque Jehová Dios ninche chayta munan, chari kusisqa kawsakunanchekta munan Jehová Dios. Pero chaypa kasukunanchek tienen kay kamachikuna. Juntananchek tienen. Bueno, chayta roasun chay noganchek kunan imaynata yanapawasun. Kay Jehová Dios kamachikunas ninta juntasqa. Kay referencia piniwanchek ichapis kay ampaykunamanta harkakusunchik. Ampaykuna kaqtinqa aychapis chayta apaykachayta atisunchik, atipayta atisunchik. Kay Jehová Dios kamachikuna ninta kasukusunchik chay. Imana chayllachu. Chapis aswan qhipamanga kusisqallapuni kawsakusun Jehová Dios kamachani reynunpipis kusisqallapuni kawsakusunchik. Ichari. Y chaypaqta noganchik Jehová Dios ninchekman qayllaykunallanchikpuni paymanta mana qayllarikusun. Mascarina utaban ñawrisuntaq kunan chay t'aqallapita t'aqan chunka pishqayo. Versículo 15. Chay piajinata niwanchik. Chaywampis tata Diosqa qankunaq tatasniykichik. Tatasniykichikta munakurqa. Tukuy ayllos ukumantataq paykunaq mirayninkuta aqllakurqa. Chaykunata qankuna kankichik kunankama. Entonces Jehová Diosqa unaymanta pacha. Agarga llaqtanta y kunankamata payman qayllaykunanchikta munan. Chantapis Jehová Dios ninchikqa payman qayllaykuqtinchik payqa yanapawasunchik. Y chaypaqta mascarina, por favor, o qhawarisunchik kay dibujitupis churapuasunman chay pantallasman kapuanchik huk dibujito imata kaymanta yachakusunman. Chaypi rikunchik hinaqa ñawpaq kantitupi chapis chay warmi carga ujiak runay, cigarruta, pita, machay mangoco, y que pampita
yachakushan Bibliaman. Y ya pues reparación Jehová Dios ninche y matachos paimanta tanta cosisca causa kunam. Y yachakuspata chay último dibujito pega mai cosisca kasha manaña chay ñopa ka dibujinacho mai yakisca y ya pues ni mata roita atyancho y matachos roananta causa nimpi mai achancho. Chay último dibujito pega cosisca maita parlarishan y ya pues pai y matachos y yachakuscan man. ¿Chari? Entonces, Jehová Dios ninche, ajinata yanapawanche. Y matachos mañawanche, chaita ruasun chaiga, no ganche unan tiempo kusisca causa. Hasta kipamampis kusisca yapun causa. Gracias, hermano, y gracias. Kunan sumaqta chaymanta imatash ruwananchik kasqamanta sumaq parlariwanchik, chari. Kunan chaytaqa kunan nuqanchik sunqunchikpi yuyayninchikpa pikuna kasquytayachan. Kunanta ñawparispa, entonces parlariwasunchik hermanunchik Vicente sumaq yachachiykunata maskhana karqa kay Deuteronomio capítulo 9 y 10. Por favor, hermano Vicente, wakichisqañachu kanki maypi kashanki. Eso, vale, ya un par entonces, parlarim. May sumas hermanos ni kunan kay sipa wakikunan carga Deuteronomio 9 y 10. Kunanta 15 ñawirej kuna. Kunan mascarizoncha Deuteronomio 9, 1, 2, 3, 15 ñawirej kuna. Por favor, hermano Yon, Yana Paribanch. Aida o Jarice Maquinta, hermano. 1, Aida. 2. Hermananchis Loida, Chanta Domitila o Jarice. Ya, 3 Loida, 2 Loida, 3 Domitil, hermana Domitil. Ya. Ya, ya verich, hermanas ni. Uyarichis Israelitasta. Kunanga, Jordan Mayupi, Jordan Mayutani, Chinkanaygichehña tiyan. Gangunaman astawan ashka runas niyu nacionesta. Astawan ati niyu kunatata. Halkasningut manta. Gargonaygichehpa. Hapika pungichehta. Hatucha pergaswan muyusgasta llaktas ninguta. Hermana Loida. Chaypi tiyakuqkunaqa anaqpa miraynin hatuchaq runas kanku. Chaykunamanta nehta uyarinkichik. Pitaq sayayta atinman anakitaspa mirayninkuqpaq ñawpaqinpiri nispa. Hermana Domitila, 3. Chayta yachaychik, señor niykichik, tata Diosqa, qankunaq ñawpaqiykichikta rinqa, payqa ahashaq nina hina, ruphaspa, ñawpaqiykichikpi, nacionestaqa, umuykachachinqa, paykunata chinkachinankama. Qankunaqa paykunata chay llaqtasninkumanta qarquspa uqllapi chinkachinkichik. Tata Dios qankunaman nisusqaykichikman hina. Pach hermana may sumaq ñawirinki. Kunan tapuynin. Anaqpaq miraynin hatun karay kallpasapas kaqtinkupi. Imaraykutaq Israelitas mana manchachikunankuchu karqa, chayman kutirichimuwaqsi hermanitas ni.
Ojarisen hermananchis Evita, hermananchis Anita ojarisen maquinta. A ver, hermana Anita. ¿Me contestas? Imaraykuchuspa ikunaqa Jehová kasarqanku. Chayrakuman manchikurankuchu rirqanku, entonces chay hatucha runasta chinkachiq Jehová yanapanwan. Paches, hermana, may sumaq. Ari, chaywan. Jehová yanapayniwan imapas atirkun, ¿eh? Ya, paches, hermana. Juan. Hermananchis Domitila ojarisen maquinta. Hermana Domitila, por favor. Kaypinin Jehová Dios ninchik ñawpaqinkuta nin ñawpaqiykichikta nin ahashaq ninahina ruphaspa rinqa nin chayrayku mana manchachikunanchikchu tiyan nin. Paches, hermana Yari. Nuqa ñawpa gente, ñawpa may sumaq. Hermanitay, may pum. Ya. Kunan iskaykaqman tapuyman yaykusunchik. Imasta yachakunchik kay semana Bibliata leespa, chaymanta hermanas ni kutirichimuwasqa. Hermananchis Aida, Julia, Isabel, Romy ojarisen maquinta. Hermana Julia, por favor. Arinoga kay Deuteronomio 9, 6 pi separarqani nin chaypi yachaychikpuni nin kayta manamin qankuna allin kasqaykichik raykuchu chay sumaq hallp'ata nin Señornikichik Tata Diosqa qosunkichik imaraykuchus qankunaqa rumisonqos kankichik nin. Chay noqata t'ukuchiwan Jehová imaynatataq khuyarqa ñawpaqta wawasnintapis kunanpis mana suyanchu chiqan runas kananchikta. Chaywanpis kawsananchik tiyan Jehová Diosta kusichispapuni mana sonqonta nanachispachu. Paches, hermana, may sumaq kallpachakunchik, vale. Juan Joaquinwan. Ojarisen Nelly o Daisy, chanta ojarisen Romy, chanta Domitila ojarisen. Ya. Hermana Romy, por favor. Deuteronomio 10:16, Jehová Dios nerga israelitasta, songos ninkuta llimpuchanankuta. Kikillantata chayrikuchiwanchek, songos ninchek llimpuchananchekta. Y maynata chayta ruwasun, songochekmanta llik'ispa, tukuy saqra munayninta, munapayayta ima, envidiakuq hatunchakuq kay ima, chay saqra imasta wich'uspa, kusichiyta tisunchik Jehová Dios. Paches, hermana, may sumaq ari. Uksituwan kanman. Hermananchis Nelly o Daisy ojarisen maquinta, Domitila y chanta Sobe ojarisen maquinta. Y Gabriel. Daisy, hermanita Daisy. Kay Deuteronomio 10:18 pi parlashan kay Jehová israelitas manos hampi waqkunamanta yakikunankuta kaypi parlan kay viudas manta y waqchawawas mantawan y pay chayta ya nispa israelitas man yachachisharqa payguna waqkunamanta yakikunankuta y kunan tiempo chay noqanchismanpis ashkhata yachichiwasunman imaraykuchus
hermanitos ninchis wakin kuna mana tatayuqkanku, wakin kay onqoyrawtaq ashkha yanapata necesitanku. Y noqanchis yanaparisunman imallawanpis, chayta kay texto yacharichun, uyarichun. Pach, hermanay, may sumaq, may waleqchay. Uxituwan, Hermana Israel o Sari Ojarisema Quinta, Ami, Zoe, Gabriel Ojarisema Quinta, Domitila. ya. Hermana Sari, por favor. Deuteronomio 10:15, yachachiwanchas que Jehová, israelitas van roar gajina, ahyawarganche, ya están picananche, entonces no ganche, chaita agradecen apa, paika machisminta kasukunatian, y su timantata, tu cuyatis ganchewan, uyanati. Pach, hermana, may sumaq, sumaq wakichikunch. Ujuan kanmar. Ya. Gabriel, Domitila, Ami, Zoe Ojaris. Hermano Gabriel, por favor. Cae Deuteronomio 10:17, última parte, Pinin. Tukuita uzdellata kawan nita piwampis yukichikuncho. Entonces, Jehová Dios ajina paisuan, ¿no? Tukuita uzdellata kawan. Entonces, kikillantata, ¿no? Chaita yachachiwanchis, kikillantata guananchek. Predicas paga, chaita zananchek, ¿no? Chairaigu pai minkan tukuilaya zunasta. Entonces, mana manchachikuspa, ullarinanchek tian tukuy zunasman, wachas unas caspapis, capas unas caspapis, yanita caspapis, yurahzunito caspapis, Himalayas unapis, Jehová Dios, aceptan y maraicuchus ajinata paijawanches, chaita yachachiwanches, tukuy songo kahaiwan, ullarinanchekta tukuy zunas. Pachis, hermano, y may sumaq. Ari, tukuynin. Wawasnega, yana yura, ya ahí. Acha, ya. Uxituwan kama, hermanitos, neyo. Ya. Hermanita, Ami. Deuteronomio 10:21, ni que solo a Jehová hay que alabar, y maraicuchos porque manarían Dios, porque Jehová anchata munaculco, como israelitas libras de Egipto, y también a nosotros nos bendice, siempre nos da ánimo, ¿no? Por eso, y también nos da lindas promesas. Chairaiku, por eso hay que alabarle a Jehová. Eso es lo que yo he aprendido de este texto. Pachis, hermanas, ni may sumaq wakichikunkichik. Jepan semanapaq wakichikuyachikpuni. Gracias, hermano Vicente. Sumaja Paichisaimanta, ancha agradecido. Ya, may sumaj. Kunan ñaupajmas despa, entonces, mascarichka y Deuteronomio, capítulo 10, versículo 1 al 22, ¿ya? Deuteronomio, capítulo 10, versículo 1 al 22. Hermano Jiménez, por favor, Chaypiña Chucanqui, ventanita y Kicharicamuy, por favor. José Jiménez, eso es, muy bien. Ñaurime, hermano, allá arriba. Chaymantapa tata Dios niwarta. Pankikiki chegospa iskay alta rumista ruay. Ñampakta carga chaykuna hina. Chanta urguman wicharimuy. Nogaman chayman tataq ruwallaytaq maderamanta kajunta. Pakispayki rumispi chay qelqasqa palabrastaqa watikmanta kay rumipi qelqallasaqta. Chaytataq chay kajunpi waqaychanki nisqa. Hinata niwaqtin acacia maderamanta kajunta ruwarqani. Alta rumis pis chegospa ruwallarqanita. Chaykunata oqarikuspata
uqtawan urquman wicharirqa. Chanta Tata Dios chay rumisman qillqasharqa chay chunka kamachis hasta urqupi kashaspa nina chawpimanta parla musurqachik chaykunata tukuyninchik tantaspa kashaqtinchik chaymantataq chay rumista hay wawarqa ñuqata urqumanta uraykamuspa chay rumista arka nisqa chay cajonman churaykurqani. Tata Dios kamachiwarqanman hina kunankamapis chaypi kakushan. Chanta Israelitas puririrqanku Beerot, Bene, Jaakamanta, Moserama chaypi Aaronqa wañupurqa kikinpita pampakurqa. Churin Eleazar cuentanmanta sacerdote kayninman yaykurqa. Haqaymanta rirqanku Gudgodaman chaymantataq Jotbataman maypichus ashka yaku karqa. Chayman chaypacha Tata Diosqa Levi aylluta aqllarqa. Dioswan trato ruwasqa arkata apayka chanankupaq. Hinallataq Tata Diospaq ñawpaqinpi servinankupaq. Sutinpi Israelitas bendecishpa chaytaqa kunankama ruwashallankuni. Chayrayku Levitas herenciataqa mana wawqisninku hinachu hap'inku. Imaraykuchus herenciankuqa Tata Dios ya nisqaman hina. Ñuqaqa ñawpaq kutipi hina tawa chunka p'unchaykunata tawa chunka tutastawan urqupi kamurqani. Chay kutipitaq Tata Diosqa uyariwarqa manaña qankunata chinkachiyta munarqachu. Niwarqataq rispa Israelitasta pusay ima allpatachus tatasninchikman munayta nirqani chayman. Chay allpata hap'i kapunanchikpaq nispa. Kunanqa Israelitas imatataq mañakusunkichik Señornikichik Tata Diosri. Payqa munan payta manchachikunaykichikta, paypaq ñannintataq purinaykichikta, munallantaq payta sirvinaykichikta, tukuy sunquykichikta, tukuy almaykichikta. Chanta munallantaq kamachisqasniyta, leyesniyta ima juntanaykichikta. Tukuy imapi allin rinasuykichikpaq. Cielospis ason patapi, tanaq pachapis
kay pachapis kaypi. Y más chuscapis, Señor Neike Chiktata Dios pata kanko. Chay wampis tata Dios pa. Pankunach tatas Neike Chikta monakorja. Tukuy ayllus ukumantata paykunach mirayninkuta aklakorqa. Chaykunata qankuna kankichik kunankama. Chayrayku Dioswan trato ruwasqa nikichik señalta. Sonqoykichikman churaychik. Amataq kuyuslapuni kaychikchu. Señor Neikechik Tata Diosta, Dios kunaj, Dios. Señor kunaj, Señor, paiga hatun Dios. May atini, manchachikunata, tukuyta, rillata, qawan. Nita, piwampis yukichikun. Paiga, chegan ruwaynimpi, waqcha wawasta. Kutiko, warmisapas, mampis, chanta, munakuywan, mikunata, gon. Achalichinta, forasterosta, kankunatapis. Forasterosta monakuychik ari. Yuyarikuspa pankunapis Egiptopi forasteroslata kasqaykichikta. Señor Nikichik Tata Diosqa manchachikuy Tata Diosta manchachikuychik pay sapallanta sirvispa. Payllaman sayaspa kaychik. Juramento tapis ruwanaykichik. Kaqtinqa paypa sutinrayku juraychik. Payman yuyaychanaykichikqa paylla Dios Neikechik pichus pankuna rikushakichik chay hatuchak tukuna imasta ruwarqa pankuna rayku chay maypa chachus ñampaqta tatas Neikichik Egiptoman chayarqanku chay pachaqa qanchis chunkalla karqanku. Kunanri qankunata Señor Neikichik Tata Dios ashkata mirachisunkichik. Cielopi chaskas chikata hina. Gracias, hermano y José. Alinta ñaurinki. Zapacuti estaban mejoraciones ñauris bibliata. Wal, kay consejito sumas kama alintukuy ñaurinanchakpuni niraja preparakushaspa niraj wakichikushaspa. Chay consejito tladumpi hamun asignación ninchak tladumpi. Por ejemplo, kay consejo kay 10 ama uqreqllata palaychunin. Uqreqllata palaychaga man alinta entiende chinchekchu. Uqreqllata leerinchaga más olaj entiende kunchu. Kaypinin sutita fuertecito kalpitawan maichus kaqllata. Entonces ñawirinanin fuertecitowan chantapis allinllawan manos de marpas página entonces oqaririspa pisiarichispa sumaq sutecito ñawirina bibliata yachayta ninche consejo y chari sapakutita kayta consejashawanchik tukuy leqkunaman ya allinkaman sumaqta kay folletota ya ukuncharinar ya gracias
Kunanta yaigo son sumak yachachik kanachik tiyan. Chari, entonces, rikuchiguna kangas, chaypacht, entonces wakichikunku, pañaupachtaga, hermananchek, Marta Foronda, Yanapainin Romi, y paigunata ñawpaj kutipi parlarispa, rikuchita, rikuchiwasun. Kallariwas, hermanos ni. Hola. Micrófono y hermanay, hermana Marta, micrófono. Apichita micrófono y eso. Buenas noches, Noga Pata Suti Marta, Noga Cani, testigo de Jehová. Testituta ñawiripuita munargayki Bibliamanta, atikun manchu. Ari, atini. Chayta kay kasyan kay Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28. Chaypinin ajinata. Chanta paikunata bendecis panerga. Miraiche, kay pachamanta, kay pachaman juntaiche, atiniyota kaiche. Kamachispa mamagochapi chalwasta, tukuy isgosta, hallp'apatapi tukuy hatatakuqkunatawan. Kay leerisqayman hina, kay textomanta imata carga propósito Dios pata runaspaq? Chaypinin Dios munarga, Adán y Evata wawasniyo kanankuta. Y kay pachaman juntananku karga. Ari maysuma, Dios munarga Adán Evata. Kay k'acha jardinpi tukuy runas chaypi kusisqas kawsakunankuta chaypi chay may allinchakanman karga ichari. Ari, Dios gamay sumak kausayta munarga runaspa. Ari, pero kay tiempo ujina cambian ichari, pero Dios pa mana cambianchu. Dios kikin propósito yoqllapun runas mana cambianchu. Tal vez tapurikua imarayku seguros canchas de que Dios cumplenga puni chay propósituta. Ari, may sumak tapuyta, yachaytapuni munani chaytapuymanta. Jepan semana kutichisumman kay chaytapuyman kay librituan imasta Biblia yachachiwanchik chay librituan kay capítulo 3 pi. Noqa apachimikiman WhatsApp nesta y chaypi qhawarikusawa. Y jepan semana kuskas estudiarikusuman. Ya. Tuyasgayki. Ya, entonces wajiarimsayki, ¿ya? Gracias, hermana y Marta, sumachta, wakichikusqanki, sumaq ejemplo, chay, ajinata ñawpajkutipi parlarina, chay tukuy yachans, ajinta preparakusun chayqa, teléfono naqtaqa, entonces mayta sumaq parlarisun sutisitut. Anyan karisarqanki tapuykunata ruwaynin, tapuykunatari ari ruwanapuni. Imaqtin ruwananin, yachanapaq imachu sonqonpi kasqanta. Imaynatachu uyarisasunkichu manachus, utichimusonqa chayman hinachu manachu. Entonces, tapuykunaqa may hinapuni. Simaqa tapuy ruwanchayqa tal vez al airella parlayushan ni uyarisunkichu, ni kuchisonqachu nada. ¿Chari? Wala hermanay, sumaq ruwarpanki, ¿ya? Kunanta ñawparisunchik, wala. Kunanta visitatanata ruwana kanqari. Entonces, visitar ruwaspari hermananchik Julia Villasuel, yanapaynin Vilma Orellano. A ver, Callarich, entonces visita terminasni. Hola, Vilmita. Mainaya. Buenas noches, Walegia. Walekta uyaririmuanki. Y wahyarimusarqayki. Ñawpaq semanapi parlarisqanchikmanta.
Tapuyta sagrganchi, chayman kutichinapaq. Ari yarikuni chaytapuy nerqa imatinta suyasuma Dios imatachus nisqanta juntanantakuni. Ari walekta yarisasanki. Y yachay munanchi imaqtintaq seguranchaq o suyasuman Dios munayninta juntananta. Chaypaq leerisunchik kay Isaíaspi. Isaías 55, 10. Noqa leeripusqayki kay quechua Biblia, ¿ya? Uyarimuanki. Ni ajinata. Ajinallataq kanqa noqa simimanta lluqsiq palabraqa. Noqamanga mana ch'usaqllachu kutimunqa. Mana chayqa noqa munasqayta ruwanqa. Imapaqchus noqa kacharqani chayta hunt'anqa. Entonces, imata kaypi reparanchaq, Vilmita? Chaypi nin que Dios parla santa nin juntakumpuni, o sea, cumplikumpuni pay nisan. Ari, o sea, payqa mana qasipaqchu pan. Runas hay veces parlar ballanku mana juntankutaqchu, chari. Entonces, Jehová Diosqa munayninta juntanqapuni. Chantapas aparichimurqayki videituta. Ichapas qawararqanki. Imaraykutaq parlasan más o menos. Ari qawararqani chay video parlashan que Biblia kutichin tapuyta imaqtinta wañunchik, imaqtinta sufrinchik. Y pero si chayta noqa yachayta munani chayqa nin Bibliamanta yachakunay tiyan. Ari, entonces Biblia tapuyninchikman kutichiwanchik. Y chayrayku chay videotupi yanapawasanchik Bibliata yachakunapaq. Walik chay qhawarisqayki. Y chanta qhipanta waqyarimuyta munallaykimanta. Y chaypitaq yachakullasuntaq waqtapuymañataq kutichisun imaynataq kawsay kanqa Dios munayninta hunt'aqtin. Chaymantañataq sigi yachakusunman Vilmita waqyarimullaykimantaq kay horallataq. Ari wayqarimullayki noqa siyayayki. Ya Vilmita, entonces qhipankama. Chao. May sumaq hermana Julia Villarroel, sumaqta ya narinki visitas warinki ajina ruanay kallpacharina, entonces piskunas yachipushanku yariwanchik chaykunata. May walik pues entonces kan hermanay llankarisharqanki fotoswan videoswan yachachik chaypi chari. Entonces fotoswan videoswan yachachiypiqa imaynatataq nuqanchik nanaqa qanchik charqankinaqa yaps wa aparichisqankina qhawarinanpaq chari. Entonces ajinata puni ruani revisitas ruanishaqa entonces ñawpaqsitumanta nimatash comprometiskunchik video o ilustración imallatapis aparichin qhawarinanpaq chari chaymanataqri mana cuentanpiqa predicaspa wasiman wasiqa riqsikuchik kanchik proyectunchikpi personalmente pero kunanqa teléfono niqta WhatsApp niqta apachiyatinchik walaq chaywanqa paykuna kallpacharin se entienden qhawarispapas yachakun. Gracias hermanay sumaq ruwanki. Kunantaq Bibliamanta yachachina sumaqta yachachina kallpachana. Estamos revistas ruwanchik kunan Bibliamantanata. Entonces chaypaqtaqri mink'arisun hermananchik Loida Jiménez yanaparinqataq hermananchik Severa Jiménez. Yapa iskaynin cuentos paykuna. Qallarich hermanasniy. May sumaq doña Severa. Entonces, kunan rikurisun kay qhipan parrapospa, may kunawanchus kay tapuyman kutichisun. Imaraykutaq may allin tantakuykunaman rinanchik nispa. Ñawaripusayki kay qhipan parrapospa, ajinata niwanchik.
Dios mankayaykoyqa mana atikuyanchu. Imartinchus Dios mana creekuna chawpipi kawsakunchik. Paykunaqa Dios allin kawsayta hallp'aman apamunanta nisqanmantapis asikunku. Chayrayku puraqmanta kay pachanakunapaq Diosta yupaychaqkunawan tantakunanchik tiyan. Entonces, manara tapuykunasta ruwashaspa kay Hebreos capítulo 10 versículo 24 y 25 ta ñawirisun. Ñawirinkiman. Ya. Uhkunataq puraqmanta qhawarinakunanchik ajinamanta astawan munakuy kananpaq. Allin ruwaykunatataq ruwananchikpaq. Amataq tantakuykunaman riyta saqnachu. Imaraykuchus wakinkuna yachaykukunku ajinataqa. Astawanpis puraqmanta kallpachanakuna. Astawanraq Diospa unchaynin qayllamushasqanta reparaspaqa. May sumaq ñawirisqayki doña Silvera. Entonces ñawirisqanchikman hina imatataq niwanchik puraqmanta ruwananchikta. Kay ñawirisqanchikman hina ningi uhkuna kallpachanakunanchik tiyan ningi. Chanta nin astawan nin munakuy kananpaq. Y chanta nillantaq chay tantakuykunata mana saqinanchikta. Ari, may sumaq chay kutichisqayki. Pero tukuy kaykunata ninki chay imapaqtaq ruwasunman o imaraykutaq. Bueno, astawan munakuy kananpaq y chanta Jehová Diosta servinallapaqpun. Ari, sumaq chay kutichisqayki. Chantapis kay parrafopi leerqanchik hina niwanchik Diospi mana creeqkuna chawpipi kawsakusqanchikta. Y entonces chayrayku niwanchik astawan noqanchik puraqmanta kay pachanakunanchik tiyan y creyninchikpis astawan wiñananpaq. Imatawan ruwasuman chaypaq kay nin parrafitutañataq leeripusayki ya. Niwanchik hayhinata. Diosta munakuq runaswan kuska tantakuspaqa Jehová Diosman astawan qayaykusunchik. Chayrayku may allinpuni kanman Jehová testigosninpa tantakuyninkuman rinanchik. Imatawantaq o maypitaq astawan kay pachakusunman niwanchik kay ñawiripusqaykiman hina? Astawan kallpata tarisunman maypichus tantakushanku chayman rispa, Ari, may sumaq chay kutichisqayki. Chayrayku kay textitutawan leerisun kay Romanos capítulo 1 versículo 11 y 12. Kayta noqa ñawirinpusayki. Niwanchik, noqaqa rikuytapuni munashaykichik Diosmanta qankunawan parlarinaypaq. Ajinamanta sinch'ita sayanaykichikpaq. Astawanqa puraqmanta kay pachanakunanchikpaq. Qankunapis noqapis kikin creeniyuq kasqanchikrayku. Y entonces kaypi ñawirinchik hina nin tantakuykunaspiqa maytapuni kay pachakunchik. Entonces may sumaqpuni kanman astawan Jehováman qayaykunapaq tantakuykunasman rinanchik. Y entonces kay iskay parrafitusta leespa chay tapuyman kutichinchik. Que may allinpuni reunionesman o tantakuykunasman rinanchik. Imaraykuchus chaypi maytapuni kay pachakunchik. Gracias, sumaqta yacharichiwasqaykimanta. Doña Severa, entonces kay waqtapuymañataq pasas. ¿Ya? Ya. May sumaq, Loida, gracias. Sumaq wakitichkunki, yanaparinki Bibliawan. Wale, sumaq. Entonces, yankarisarqanki kay imayatash nin uyariqkunata yanapanaypaq hina sutinchari. Ari imayata chay sutinchariwaq kalmallawan imatachus mana yachasqanta kan
sumaqta chayta wakichikuspa chayman parlarinayki tiyan. Ichari quizás kay tapuykunapi qan t'ukuriwaq imataq chay karqa, imaraykutaq chay karqa, mayk'aqtaq chay karqa, maypitaq chay karqa, entonces chay tapuykunam hinaqa, entonces chayman hina sumaqta t'ukurichina tiyan. Chayta sumaqta yuyaycharisunchayqa sumaqta paykuna entiendenqanku, ya? Mana yachasqankutaqa mana repetiyanakunchu. Man chaymanta ashka parlayuna, sino mana yachasqankumanta astawan sutincharini, ya? Gracias, sumaqta ruwanki, ya? Mayta preparakusankichaq, wakirichikunki sumaq, gracias nikichaq. Ahina wakirichikulaychikpuni, hermanos ni, gracias. Kunantaq cristiano kawsayninchaq tukuychanapaq chayman yaykusunchik takiwan 135 taki. Por favor, takirisun tukuy songo chaypitaq nin Jehová munakuywan nisunki. Yachachisqayki kay waway. May kachito taki, ¿chari? May sumaq chay taki imagino yachakuna, entonces kusichina tiyan hatunchana tiyan Jehová Dios ninchaq, ¿ya? Entonces kunantaq parlariwasunchaq hermanunchaq Jonathan Telles videojuegospi pukllaymanta allinta hawakuy. Qallar hermanoy. Gracias. Tumpitata piensarina kaypi. Imayapis peligroso kaqtin imatata ruwanchis. Cuidakunchis, ¿entienden? Qhawarikunchis. Mana chay peligropi urmanapaq. Kunan piensarina kaypi. Kay videojuegos, celularpi, tabletapi, tiyan, Ichawakin puyanchis, wakin mana yachanchaypichu. Pero chaymanta imata ruwananchis tiyan. Imata nishawanchu. Bueno, chaypa qhawarisun videota
Y chanta tukuy parlarimuyta atisunchis imaraykuchus peligroso kasqanta, imatachus ruana kasqanta chay. Entonces chay videota qhawarisun. Churaykurinpayku, por favor. Chaypi chanta wakin tapuykunata ruwasunchis. Qhawarinachu. Videojuegospi pukllaymanta allinta qhawakuy. Computadorapi, celularpi, internetpi usatu pukllayqa, mayta kusirichiwanchis. Chaywanpis icha computadorapi pukllaspalla timpuykita usuchishanki. Chaylawantaq muspashanki. Efesios 5, 15, 16 pi niwanchis. Tiempuykichista ama usuchiychischu. Puñunayki kashaqtin, pukllashallawaqpuni chayqa, pitaq ganashanman. Qanchu, pukllaychu. Ajinaqa mana ganawaqchu. Kaypi piensari, qolqinchista chinkachispaqa, tarikapusunman. Qolqimanta nisqa tiempunchisqa aswan valorniyo. Chayrayku ama tiempuykita suachikuychu. Pukllanaykiraykuchu mana mikushanki, tariaykitapis mana ruwashanki. Sumaqta pukllayta munaspachu mana sepillakushanki. Imata ruwawaq mana puklayllaman qukunaykipaq. Computadorayki cuartuykipi kashanchayqa hawaman urquy, misk'ita puñukunaykipaq. Chaykunamanta samarayqa may sumaq. Computadorallapi puklanaykimantaqa pelotawanñataq puklarimuwaq. Ejerciciosta ruwayqa allinniykipaq kanqa. Eclesiastes 3:4 pi ninhina, uj tiempoqa tiyan asirinapaq, uj tiempotaq tusurinapaq. Computadorapi uj chikanta puklayqa kusalla, chaywanpis ama chayllawan muspaychu. Chay videojuegosqa mana tiempullaykitachu qichisunkiman. Astawanpis mayanapasunkimanchu allin kaqta, mana allin kaqtapis separanaykipaq. Chay pukllaykunapiqa Diospa chaqnisqan imas rikhurimun. Wañuchinakuykuna, millay ruwaykunas, condenadospis. Ichapis chaykuna allillan kasqanta nishanki. Chaywanpis chay puklasqayki imasta ruwawaqchu, imayna runataq kawaq. Imaswanchus puklasqaykiwanqa zikuchinki imaschus qampaq allin kasqanta, imastaqchus mana. Internet naqta waqkunawan pukllarimmantañataq parlarinachis. Piskunawanchus puklashanki chaykunata riqsinkichu. Icha saqra runasllawan puklashawaq. Chayrayku sumaqtaq llakuy imaswanchus puklanaykita. Yuyarikuna, videojuegosta uchikanta puklayqa mana huchachu. Chaywanpis ama saqinachu tiempunchista qichunawanchista. Nillataq saqinachu saqra kaqta allillanpaq qhawchinawanchista. Pukllayllaman qukunaykimantaqa allin imasta ruwanaykipaq timpuchakuy. Suma, achito carga chay video, ¿chane? Entonces, kuna wakin tapuykuna tiyan y qankuna tukuy invitasa kankichis tapuykunaman kutichimunaykichayqa. Ñawpaq kaq tapuynin imaspitan rikukusuman videojuegoslaman qukuspa. Jairo? Ari tiempota usuchisunman, muspayajina purisunman, chentapis mana sumata puñusunmanchu, mana tareas o deberes ruasunmanchu. Ichari, sichus hinamanta purisunman chayqa o hatun ch'ampaypi rikukusunman. Eso, imagino. ¿Chane? Qhipankaq tapuynin imastaq kawsayninchaypi aswan ñawpaqpi kanantiyan. Imastaq kawsayninchaypi aswan ñawpaqpi kanantiyan. ¿A mí? Debemos predicar, debemos prepararnos las reuniones, hay que dormir bien, hacer nuestros deberes y también comer bien
y también hacer las tareas, ver la creación de Jehová y todo eso debemos hacer. Eso. Muy bien, gracias, Sam. Chaypi Efesios 5, 15 y 16. Y matani shawanchi, matamunasi nos reparan chay texto. Efesios 5, 15 y 16. Jael. Ahorita que la máquina, ni shawanchis que sumasta, tiempo en chesta, apaicananchistian, amamos chinanchecho. Y a veces videojuegos, tiempo en chesta, usuchiwansi. Entonces, chaita sumasta kawarikuna y Jehová taño pasta churan. Eso, Gina. Gracias, Jael. Suma. ¿Qué pancasta puinen? Y más videojuegos wanchos, pullas canches y matano wanchmantas y coche. Y matatas y coche. Hermana y Evita. Micrófono y quita, hermana y apiguchim. Chay azulito tañitim. Ahora sí, hablaré. Videojuego Pupespa, tal vez chay sagranas van pubiar o maganaku y chay tamana michu droga fina kaman jóvenes yuyay ninkupi arinta ruasankuta yuyanku pero mana finachu sino va atawan chay yuyayawan ni tareas tapis ni imatapis ruaita atinkumanchu. Eso, Gina, calma. Gracias, hermana Evita. Será el último tapo inivanche y más tatas o asoma mana videojuegos gama o kuna. Hermana y Marta. Chay azulito ricure mi chay tañit y mi hermana y Marta Fernández. Manara. A ver, Guatemala. Ahora sí, hablaré. Bueno, no ganchis chay, por ejemplo, con ni tan pegadas de kunchito que wawas peps mana ni son mancho wawas negas santo ni spak. Chay videojuegos mana ya ikuita munanku chay hawasanalle natagaik michisanalle. Sin embargo, las paga pierde sanku tiempota y mamás tatasta chay mantaga cuidana casan wawasta. Y chay tazuanankuta antes deporte tap zuanku ma uratoga y mancuta despejananku porque chay videojuegos pega a las funsulas ñachu y más chacanku wawasqa hinapuni kasanku chay manta kayqa yana pasawanchu guardanapu cuidanapu yarichisawanchu wawasta. Eso, gracias hermana y Marta Fernández. Suma, ajena y chane. Pero que hay tiempo pillaricona. Y chamana videojuegos yacho. Mana chega, tele, celular, chaykunas ka, ¿entiendes? Entonces, mana videojuegos, y ya no ganas más a ese videojuegos, pero teleta, se va a ir con ya, o ya celular, ¿no? Ya jawaris que hacen. Entonces, ya manda pues para con el chaval. Entonces, ya te separa cuspa, que Efesios 5, 15 y 16 ningina, alinta jawari kusuncha. Sapao, ¿entiendes? Hasta ahora, picunach chayto utilizan chayko. Suma, gracias hermanos de suma kuchimoranits kuna ñawpaj marillas un poco. May gracias hermano y suma hasta y charin jóvenes. Más jóvenes ya che piskunach kurazonar chay como ningina telemagnat se ve como programas man entonces malinchukam. Gracias. Conanta kuncharinari libronchekta. A ver, Jaurisunchek, Kai Jesús Paj, Causainimpi,
uvas hachas ramasninmanta Jesús pa amigos ninta. A ver, chaymanta palarispa entonces, sumacto kuncharina kanga, uvas hachas y mamán taquiquinchacon, ka ilustración sumacta entienden ancha tiam, ¿ya? Entonces, tú que gancuna te invitaría sumacto yarineichacta ñauricon primero. May Orlando, chaypich kashanki Orlando, a ver, ventanay kicharico y más de comigracho. May, Orlando. Ya estoy aquí. Ñaurimi entonces. Está bien. Jesús apóstoles ninta Pascua chisipi kay pacharer. Chanta chaupituta pasaita urquinquinchaita paikunaman uyarer. Jesús nerga. Nogaga chegaka uva sachakani. Uva huartapi yank'aqta tata ikashan nispa. Aska watas ñawpaqtaqa Israel nación ta Jehová Dios pa uva sachawan kikinchaku. Jesús pa kikinchayninta chayman richakor. Hinapis Jehová Dios ka Israel nación ta kesachanan carga. Chayraiku Jesús ka mana Israel tasmantachu parlasharga. Mana chayqa pay Jehová Dios pa uva sachan kasqanta nisharqa. Payqa 29 watapi Dios pa atininwan ahyasqa kasqamanta pacha runasman willaspa uva sacha hina poqosharqa. Chanta Jesús ka mana payachu Jehová Dios pa uva sachan kasqanta sutinjarqa. Pay nerqa. Noqapi ka mana pogo ramataqa tatay kutonga. Pogo ramatata podanga astawan pogonanpaq. Ramanga mana sapayanmanta poqoyta tinchu. Mana uva sachayapuni kaspaqa. Ajinayataq kankunapis mana poqoyta tinkichaychu. Mana noqawan uchasqayapuni kaspaspaqa. Noqa uva sacha kani. Gankunata ramas kankiche nispa. Jesús ka yachachisqasninman nerqa. Cieloman ripuspa Diospa atininta paykunaman gonanta. Chaymanta 51 días ninmanta apóstoles niwan waq yachachisqasninwanqa Diospa atininta haperqanku. Ajinayamantata uva sacha ramasninman tukurqanku. Chayrayku Jesusman uchasqa kananku karqa. Jesús nerqa. Piyapis noqawan uchasqayapuni kashan chayqa. Noqataq payman uchasqayapuni kashani chayqa. Chaymin askhata pogon. Noqamanta t'aqasqa kaspaqa mana imatapis ruwayta atinkichaychu nispa. Jesuspa yachachisqasninqa uva sacha ramasnin hina sumaqta pogonankupaq Jesús hina kananku karqa. Chantapis Diospa gobiernomanta tukuyman uyananku karqa. Runasta yachachisqasninman tukuchinanku karqa. Hinapis imataq kanman karqa mana payman uchasqa kaqtinku, nitaq pogoyniyuq kaqtinku. Jesús nerqa. Noqawan mana uchasqayapuni kaqqa uhurama hina wich'usqa kanqa. Noqawanchus uchasqayapuni kankichik. Nisqasnitataq kasukunkichik chayqa. Imatachus munasqaykichikta mañakuychik hap'inkichikta nispa. Jesusqa watijmanta apóstoles ninman nerqa. Kamachiykunasninta kasukunankuta. Chaywanqa chayta 15 kutitaña nisharqa. Jesusqa imaynatachus kamachisqasninta hunt'anankuta nerqa. Kamachisqasnitachus hunt'ankichik chayqa munakuyniypi kayankichikpuni. Imaynatachus noqapis tataypaq kamachisqasninta hunt'ani. Munakuyninpitaq kayanipuni ajinata nispa. Hinapis mana Jehová Dios tawanta imayatachu munakunanku karqa. Jesús nerqa. Kaymin kamachiykichik puraqmanta munanakuychik. Imaynatachus noqa munakuykichik ajinata. Mana pipis aswan munakuyniyuqqa kanchu amigosninrayku wañuqmanta nisqaqa.
Sichus kamachisqayta kasunkichaq chayqa amigos ni kankichaq nispa. Chaymanta mashka horas ninman Jesusqa paypi creqkunarayku kawsayninta gorqan. Chayrayku yachachisqasninpis pay hinallataq waqkunata manakunanku tiyan. Waqkunarayku kawsayninta qonankupaqpis waqichisqa kananku tiyan. Yachachisqasninqa ahinata munakusqankurayku riqsisqa kananku karqan. Chayrayku Jesusqa aswa ñawpaqta paykunaman nirqan. Qankunachus puraqmanta munakunkichik chayqa tukuy yachanqanku yachachisqasni kasqaykichikta nispa. Jesusqa apostolesninta nirqan. Noqataqri amigosni niykichik. Imaraykuchus tataypa tukuy ima nisqanta riqsichiykichik nispa. Jesusqa apostolesninman willarirqan. Imatachus tatan payman willasqanta. Chaytaq ni imawan kikinchakurqachu. Hinapis amigos niyanpuni kanankupaqqa Jesus hina willanankupuni karqa. Chayta ruwaqtinku imataq kanman karqa? Jesus nirqa. Imayatapis tatayman sutiypi mañakuptiykichaqa pay gozonqachik nispa. Jesuspa yachachisqasninqa puraqmanta munakusqanku yakiypi kaqtinku yanaparqa. Jesus paykunaman nirqa. Kay mundomanta runa chiqnikunankuta paykunata kay pachananpaqtaq nirqa. Sichus kay mundomanta runa chiqnisunkichik chayqa yuyarikuychik noqataraq ñawpaqta chiqniwasqankuta niraq qankunata chiqnisasaspa. Kay mundomanta runas hinachus kawaqchik chayqa kay mundomanta runasqa munakusunkichikman. Chaywanpis qankunaqa mana kay mundomanta runas hinachu kankichik. Chayrayku kay mundomanta runasqa chiqnisunkichik nispa. Chanta Jesus niyarqata. Chay tukuy imastaqa sutinrayku kontraykichikpi ruwanqanku. Imaraykuchus paykunaqa kachamuwaqniyta mana riqsinkuchu nispa. Chanta sutincharqa milagrosnin runasta huchachasqaspa pay nirqa. Manachus paykuna ukhupi ni paypaq ruwasqanta ruwayman karqa chayqa mana huchayuq kanman karqa. Chaywanpis kunanqa paykuna rikunanku chiqniwanqankuta tataypis chiqnikuyankuta nispa. Chaytaq qillqasqa kasqanman hina juntakusharqa. Jesusqa wataqmanta yachachisqasninman niyarqata Diospa atiyninta hapikunankuta. Chaytaq tukuy yachachisqasninta Diosmanta willamunankupaq yanapanawanchik. Gracias, Randolph. Sumaqta ñawrimunki. Ajina sutisitu ñawrichayqa hermanos ninchik uyarikunapis beneficiakunku. Ichari sumaq ajina ñawrinanchik tiyan. Gracias. Kunantaq tapuysitus kanqa qankuna mañarikichaq kutirichimuwasqa tapuykunaman, ¿ya? A ver, qallarismu entonces. Facilito kashan. Piwantaq ninakun uva huertapi llank'aq runa? Qallarismu entonces hermananchik Anamanta. Ya. Uva suertapi llank'aqwanqa ninakun Jehovawan. May sumaqta kuchimunki ajina sutisitu, ¿y? Vale, Jimenapita ninchik chaytari. Entonces, kunanqa waqtapi kashan. Piwantaq ninakun uva sacha? Llank'ashan Jehová Dios nincha entonces uva huertapi. Kunan piwantaq ninakun uva sacha? Alguien sumaq, a ver. Piskunao harimshan makichekta. A ver, hermano Roberto, hablaremos. Micrófono ya, chico hermano, y micrófono y toma oír mi gucho. Pai kasen Jesús kasen hermano. Eso, vale. Kunan kutrichimas cha iskaita pues ros hanchamin. Imagtintak ninchak, Jehová Dios ninchak, uba sachapka, uba huerta tayanka, imagtintak ninchak,
Jesús ubasacha kasqanta. Tumpita sutinchani chay. A ver, ¿qué imanami? A ver, pico trichimuimon. A ver, Margot. Imaraykuchus nerga que caes la mitasta, sumasta Jehová Dios yanaparga y maina manta, cae día 33, cuando ha sido después de que Jesucristo guañorga, 51 días pasarga y apóstoles miwa waka yachachisgas miwa, Dios ta atinita haperganku. Entonces, ajina mantata uva sacha ramas ni mantuku porganku. Chairaiku Jesús man uchaga kananku carga. Porque Jehová Dios larga Espíritu Santo. Imagina, vale. Imagina que son ahí. Y ya. Entonces, Kaipi Sumak Sutincharina Pinaga, o Yanka Runaga, Tatan Jehová Cash. Pa entonces, Kaipata Espíritu Santo man gon, Jesucristo man, Jesús man, pa y anaparin como Uxach Ajina Kanam, pero kunan Kaitapi Kasaya. Kaikin Satap. Pikunawantak ninakun Ubasacha Ramasni, porque Ubasacha Kashan Ramasni Hubak. ¿Sí? Kunancha ubasacha si piwantas pikunawantas nina. A ver, hermanancha Domitila, a ver, ¿entiendes caíta entonces? Jesús payachachisqashninqa ubasach'aq ramashnin hina sumaqta puqunankupaq Jesús hina kananku karqa. Chantapis Diospa gobiernomanta tukuyman willananku karqa. Wala, hermanay, sumaq kuchimunki. Ima wataman pachat haber chay ubasacha ramas. Ima wataman pachat kashan. A ver, hermanay Eva. Ya, kuchim. Kay ubasa ramas kanku 3 años na 40 Espíritu Santo tatantam atinita ergan buchaita ispata payunaga ramasina Jesús busca viana caro yaita ergan. Gracias, sumaq kuchimunki, may sumaq. Ya chanchan entonces pichu basachas, ramas limpiwash ninakun, y más tas ubasachas ramas ni ruananku kasta. Ahora sí, tumpatan parlariman kuna y más tas ruananku kasta ubasachas ramas. A ver, amisadai. Sumaq tapukunankupa Jesús hina kananku carga. Por ejemplo, gobierno manta tukuy wiñananku carga y runasta yachachisqasniman tukuchinanku. Vale, sumaq. Entonces, a ver, ñaurina kay Juan 15, 12 y 5, a ver. Ñauri monan Juan capítulo 15, versículo 2 al 5. Ñawera. A ver, Marco. Nogapi kaq mana pogo ramaga kay pay kutonga. Pogo ramatata podanga astawan pogonampa. Kankunaga limpuña kankiche, palas kankiche,
chay palabrarayku. Nogawan uchasqallapuni kaychay. Nogataq qankunawan uchasqallapuni kasa. Ramaga mana sapallanmanta pogoita atinchu. Mana uva sachqallapichu kaspaga. Ajinallatata qankunapis mana pogoita atinkichaychu. Mana nogawan uchasqallapuni kaspaga. Noga uva sacha kani. Qankunataq ramas kankiche. Pillapis nogawan uchasqallapuni kashan chayga. Nogawan paywan. Nogataq paywan uchasqallapuni kashani chayga. Chaymi ashkata pogo. Nogamanta agasqa kaspaga mana imatapis ruwaita atinkichaychu. Gracias, hermano. Y matamos manos, ruay atinkumancho. Entonces, ya uba sach ramasnin, si mana kaskasfachu, uba sachaman. Chay ramas, uba sach ramasnin, si mana kaskasfachu sachaman. Y matamos ruay atinmancho. Y mata cama, una problemática, y mata. Hermana y Julia. Mana pogoita tingumanchu. Eso te casan chare, gracias hermana y chare su chit ma pogo ya tingumanchu. Y que yantat cristianos pues mana kaita tingumanchu, mana chay rikuchia tingumanchu macho salin kasan. Igual. O tapi casan. Y matata Jesús pa yachichisasnin. Ruananku kasqa Jesús pa amigos nillampuni kanankupa. Jesús pa amigos nillampuni kanankupa imatata ruananku kasqari. A ver, sue ñawpaqsitut sue. Pura manta munananku chay imaynatachus noga munaku kinchej kamachisqanta kawsukinchej chayqa amigosni kankinchej nispa. Gracias, Marta, vale. Kunan explicaremos isto un pitatón. Imatata ruananku kasqa Jesús pa amigos niyankup kanankup no ganchak si chari mata ruananchtia. A ver, yo haremos a maquita, macancucho. Ya, hermanancha, va a parlarim. Amigos llampuni kapajano ganchaja tukuy songowan pich yachachisqasnin karga chikunata yachachimuna tiyan yuyaychamuna tiyan paykunapis nonchajna ruwanankupa chayrayku noqachajqa ramasnanapajqa tukuy songowan munakuy yachachimuna tiyan. Igual, hermana, y sumak kutichimunki, gracias. Bueno, concharin sumak te charin sumak ta kaimanta yachaita orjunanch tian kunan y mata yachakuncho. Chari causa nincha y matata churasoman kai yachakuiman. Entonces tú que seguramente yo nincha caña japerikuncha, tú que te gracias nigo tiempito mal alcanzado en es que video jawarinanch kashan importante anuncios que se llanta. Si hay video ahorita anuncios que entonces imagínense más importante que alguien su macpuni que cheregus pasar gorganch que tal vez cancun jawaranquich ama anchata ujanapa sumachta jawarikuna chari chaita pasar gorganch seguramente cancun allá chat jawarinquiche o concharinquiche machacuimanta palashan bueno chaipis video callargata. Pero chat cancuna encargarico. Con hermano en Gabriel Valdivia Chaima encargarico. Por favor, hablaré muy. Gracias, hermano.
Wale hermanos ni entonces kay parte picarga manan chato guianapa sumaj kawarikune chaypi tapuykuna huankananka. Pero kay kutipi chay videota kawaris. Chay videota chay mantata video kawarisun kaita quechuapi yoxerga informe número 4. ¿No? Entonces ñopaktaga kay videota kawarison machaykuspa y mapizikukuaj chayta ñopakta kawarison. Por favor churaripuaygo hermano. Machayguspa imapirikukuaj. Wakinga yuyanku tomaspalla kusisqa kanankuta. Proverbios 23:32 ninjina yanasta tomayga katari kani ninjina. Machasqa manejawaj chayga policía multasunkima. Chayri kallista pichachisunkuman. Licenciaygita qhichusunkuman. Carcelmanpis wisq'aykusunkuman. Mana chaykunapis rikukuqtiykipis machayguspaqa p'inqay imastaniwaj. Chayri ruwawaj. Chaymantataq pesachikuwaj. Chayrayku fiestapi kashaqtiyki machanapaq yanas chayamuqtin imata ruwawaj. Bibliaqa nin yuyayniyuqqa saqra kaqta rikuspa ayqin nispa. Chayrayku sumaqta piensari. Imata ruwawaj mana kay hina panqaypi rikukunaykipaq. Nitaq waqkuna qanmanta asikusunankupaq. Tata mamaykiman niy, apurayta hampunay kaqtinqa waqyamusqaykichik nispa. Tomachiytapuni munasuqtinku imata ruwawaj. Romanos 6:16 pinisqanman hina waqkunaq munasqankuta ruwanki chayqa paykunaq esclavunman tukunki. Qanmanta kashan paykunaq munasqankuta ruwankichus manachus chayqa. Munasqankuta mana ruwanaykipaqqa ichapis niwaq mana. Chayri gracias mato manichu. Machasqa amiguykiwan kashawaq autotataq apanan kanman imata ruwawaq. Biblia ninhinaqa wampu runaswan puriqqa mana allinman chayanqa nispa. Ima pasanman chay machasqa amiguyki wasiykiman pusapusoqtin. Cuidakuyta munaspaqa mana machasqa manejaqwanqa wasiykiman pusachikuwaqchu. Ichapis waqawtupis ripunayki kanqa. Mana uyanasta tomaspapunichu kusisqa kanki. Chayta waqkuna nisuqtinkupis. Ama qunqaychu. Machaykuspaqa llakiykunallapis rikukunki. Mike achitupuni carga chay video echari. Ajina, entonces chaypi suma yachaykunasta urqoyta tisunchis. Kunanga Dios pallaqtan kamachejkuna noqanchejpaq wakichipun kay sumaq videota kay informe número 4. Kay videoqa lluqsirqa castellanopi ñawpaqta, pero quechuapi uyariyta munancha. Chaytaq tukuypaq kashan, ¿no? Chayrayku kunanga chay videota qhawarisuni. Romanos 8:35 pi Apóstol Pablo nerqa. Pitaq Cristo munakuyninmanta t'aqawasunman. Ñak'arichu, llakichu, qhatiykachasqa kaychu, yarqaychu, zopamanta pisisqa kaychu, wañuypatapi kaychu, pipis wañuchiwananchikta niwasqanchikchu. Pabloqa chay tapuykunaman versículo 37 pi kutichirqa. Nerqataq. Chaywanpis tukuy chay imaspi atipaqkunapuni kanchik. Pichus munakuarqanchik chay niqta nispa. Kay willaypaq kay versículoqa may sumaqpuni kashan. Qayna wataqa ashka imas pasarqa. Mayqinkunamantachus Pablo parlarqaña. Wakin imastaq difícil karqa. Hinapis Jehová Diospaq yanapayninwanqa ñawpaqllamanpuni rishanchik. Chanta kay onqoypis llakichillawanchikta. Diospaq llaqtanqa kasukushan imatachus doctores kay onqoymanta nisqankuta. Chantapis tukuy kallpachakurqanchik
kawsayta hatunpaq qhawanapaq. Zikorqanchikta Jehová bendeciwasanchikta. Chayrayku tantakushanchik, predikashallanchikpunitaq. Hinapis, wakinqa kay ongoywan ongoshanchikpuni. 15 de mayo kama, kay ongoyrayku 17,000 manta astawan hermanos, hermanas, wañuporqanku. Casi tukuyninchik patataq pinillanchikpis wañuporqapuni. Paykunaqa Diospaq yuyayninpi kashanku. Chayta yachayqa mayta sonqochawanchik. Ni wañuypis paykunata Jehovamanta t'aqayta atinchu. Kunallanraq kay onqoymanta ashka noticias uyarikorqa Brasilpi, Indiapipis. Ashkastaq hermanosmanta tapuriwarqayku. Pasaq killapi Indiapiqa maychika hermanos kay onqoywan contagiachikorqanku wañurqankutaq. Chaytaq pasaq killasmanta aswan yapasqa karqa. Comités de socorro nisqaqa hermanosmanta al tanto kashan. Chantapis hospitalesta mask'aysinku internakunankupaq. Brasilpiqa kay onqoyrayku maychika onqoshanku wañushankutaq. Chantapis 400 manta astawan wañurqanku kay millay onqoyrayku kay pasaq killallapi. Encargado hermanosqa kallpachakushanku chay lugaresmanta hermanosta yanapanankupaq. Hermanosni, Indiamanta, Brasil, Diosmanta mañaripuychik. Wakin suyuspi kay onqoyqa wajinaman tukuspa astawan yapakushallampuni. Zikunchik hina kay onqoyqa manaraq chinkanchu. Chayrayku cuidarikuyllaychikpuni. Yuyarikunkichikchu 2020 manta hisqonkaq willayta qhawariychik. Chaypi willashan imaynatachus kay onqoymanta hark'akunata. Vacunasmantari imata yuyanchik. Noqanchikqa mana vacunaspaq contrampichu kashanchik. Sapa aqllanan tiyan vacunachikunantachus chayri manachus. Chantapis autoridadesta kasukuspa wakin Betelespi hermanosninchikqa vacunachikushanku. 2020pi nihayk'a hina maychika desastres naturales karqa. Ari, qayna watalla 204 desastres naturales pasarqa. Chaytaq aswan ashka karqa 2018 manta nisqaqa. Chay wakin imastaq kay onqoy kashaqtinpuni pasarqa. Wakinmanta parlarina. Centroamericapi sinch'i wayra karqa. San Vicentepi volcán phatarqa. Croacia suyupi terremotos karqa. Libanopitaq almacén phataspa wasista urmarachirqa. Nigeriapiqa wasisman yaku hunt'aykorqa. Mozambiquepi sinch'i parawayra karqa. Filipinaspiqa manchay lokopara wayra kallarqataq. Australiapitaq ashka incendios karqa. Kay pasasqan imasmanta wakillanmanta willarirqaykichik. Ari, apóstol Pabloqa kaykuna pasananmanta parlarqa. Ñak'ari, yarqay, mana sopayuq, wañuypatapi kaymanta ima. Tukuy kaykuna Diospaq munakuyninmanta t'aqayta atiwasunmanchu. Kunanqa qhawarina imatachus Estados Unidosmanta wakin hermanosninchik nisqankuta. Uqllapi ashka llakiykunapis rikukuspaqa ni imatas wayta atinchikchu. Chantapis mana ñawpaqman riyta atillanchikchu. Unayña wasipi wisk'asqas kasharqayku, lluqsiytañataq munarqayku. Chaywanpis yakuñataq wasisman hunt'aykamurqa. Astawan t'ukurqayku hermanos hermanas usqayta yanapakuq hamusqankumanta. Miércoles wahyarqayku, viernes nimpi llank'anankupaq.
Hinapis chay diapaq wakichisqaña kasharqanku. Kaypi yanapakuspa may kusisqa kasani. Ziparanitaq imaynatachus Diospa llaqtan hermanosta yanapasqanta. Kay mundupitaq mana chayta rikunchikchu. Runasqa niyta yachanchik. Kayqa nuqallapaq kashan, ruayta atillasaq nispa. Hinapis hermanosta necesitanchik. Yanapata mañakuqtiyqa chayzatu hermanos hamunku. Chayqa t'ukunapaq hina. Jehová munakuynintaqa ni ima hark'ayta atinchu. Karu lugarpi kaqtiykipis hermanosqa yanapasonqankupuni. Yaki tiempopi kawsakushanchik. Yachanchikta Jehová yanapanawanchiktapuni. Aswan qhipaman yakikunapipis yanapallawasunta. Hermanos ninchikqa chay llakikunamanta lluqsishanku qankuna sumaqta yanaparisqaykichik rayku. Wakinkunaqa kawsayninkuta peligroman churarqanku. Yanapanankupaq wakintaq qollqesitunchikwan yanaparikurqanchik. Chaywantaq hermanosninchikman qorqanchik mikhunata, yakuta, hampista, waq imastawan. Chaytaq karqa kapusqaykichikwan yanaparikusqaykichik rayku. Gracias, hermanosni. Llakiypi rikukuqkunata sumaqta yanapariyku. Pabloqa mana kayllamantachu parlarqa Romanos 8:35pi. Qhatiykachaymanta parlallarqata. Kay onqoy kaqtinpis qhatiykachashallawanchikpuni. Mayo de 2021pi 155 manta astawan hermanos cárcelpi kashanku. Hinapis allin imas pasallarqataq. Eritreapi kay pasaq killallapi 32 hermanos ninchik cárcelmanta kacharichisqas karqanku. Paykunamanta wakinqa kanku Paulos, Isaac, Negedet ima. Paykunaqa 26 watastapuni cárcelpi kasharqanku. Wisqasqallapuni kaqkunapaqtaq Diosmanta mañapushallaykupuni. 8 de mayopi Turkmenistanmanta autoridadesqa 16 hermanitos ninchikta cárcelmanta kacharinporqanku. Paykunaqa wisqasqa kasharqanku cuartelman mana risqankurayku. Mayta agradecekunchik Jehovata kay sumaq willaykunamanta. 2017pi Rusiaman zerqani audiencias judicialesman. Chaypitaq Tribunal Supremo nerqa organización ninchik Rusiapi prohibisqa kasqanta. Chayqa mayllaki karqa. Yacharqayku Jehová hermanosta cuidananta. Hinapis tumpa llakisqa kasharqayku. Imaynachus kawsayninku kananmanta. Wakinqa wisqaykuchikorqanku hermanunchik Denis hina. Payqa tawa watata junt'aykunqa kay 25 de mayo de 2021. Hermanunchik cárcelmanta lluqsimuyta atiptinpis autoridadesqa q'ulluykukuspa mana kacharimunkuchu. Hinapis hermanunchik Denis señoran ima mana ancha llakisqachu kashanku. 14 de mayo de 2021paq chunka hermanos sentenciasqaña karqanku. 48 hermanosta huchachasqa kanankuta suyakushanku. Mana paykunamanta qonqakunchikchu. Tawa wataña chaypi willayninchikta sayachiktinkupis hermanosqa mana manchachikushankuchu. Mana karkatishankuchu. Jehová Diosta mana wasanchaspa sirvishanku. Qhipan videopi hawarisun autoridades pikunatachus kunan qhatiykachasqankuta. 2013pi wawayku Igor mayta onqoykurqa. Onqoynin sinchiyasqan raykutaq 2014pi wañuporqa. Chayqa mayllakipuni karqa nuqaykupaq. Payqa k'ahta wawitayku karqa. Iskay watanmantaq mamayñataq wañuporqa. Chaymanta hermanay wañuporqa. Chay llakiykunata aguantanaykupaq Jehovamanta mayta mañakurqayku. Kay llakiymanta lluqsishaqtiykutaq 26 de marzo
del 2019 ta runas pistolaswan wasikuman yaykukamorqanku. Chayta rikuspa ni imanakuyta aterqaykuchu titilla kasharqayku. 22 de mayo de 2019, 5:45 de la mañanata, timbrita toca morgango. Chanta punkumanta jawarirgani, newarganguta pikunachus kaskanguta. Wasimanta yaykumuitawan, tukuymata revisargorganku, nogatata apakapuargangu. Mana allin willaykunata willashasqaymanta tumpawarganku. 2020 pita tribunalpi audiencia y callarerga. Ñoqaq contraypitaq maychika pruebas tapuni tantasqanku. Chantapis 200 manta astawan kuraq testigos contraypi declararqanku. Chanta audiencias qallarerqa. Señora Ipata chanta ñoqaqta. Chay imas pasasqanqa astawan Jehová Diospi atianikunaykupaq yanapawarqayku. Juzgadoman rispaqa kusisqas kaqkayku. Repararqaykutaq Jehová Dios kallpachawasqaykuta yanapawasqaykuta ñawpaqman rinallaykupaqpuni. Tukuynaqmanta hermanos visitariwaqkayku, waqyarimuwaqtaq kayku. Bibliamanta wakin versiculusta leeripunawaykupaq, kallpacharinawaykupaq ima. Yacharqani juzgasqa kanayta. Chaywanpis wakichisqaña kasharqani. Nitaq imatapis manchachikurqanichu. Noqaqa awantayta munarqani. Nitaq hermanosta ni Jehová Diostapis wasanchayta munarqanichu. Sapap unchay noqapaqqa bendición. Songo tiyaykuyta Jehová Dios manta mañakunipuni. Llakipi rikukuspapis ashka bendicionesta hapergani. Chaytata hatunpaq hawani. Kunan karcelman apawaqtinkoqa rillayman. Chaywanpis ima pasaqtinpis Jehová Diosta mana wasanchananchikchu tiyan. Tukukuykamataq payllatapuni servina tiyan. Ma importanchu karcelpi wisq'aykuwaqtinkupis, chayri kacharipuwaqtinkupis. Ni ima Jehová Diospa munakuyninmanta t'aqawasunchu. Karcelqa Diospa munakuyninmanta mat'aqawasunmanchu. Maypipis kaqtinchaq Diosqa munakuwasunpuni. Wawitayku wañuqtin Jehová yanapawarqayku chay llakiyta atipanaykupaq. Kay llakiyta waq llakiykunatapis Jehová Diosllataq atipanaykupaq yanapawasqayku. Mayp'inqaypuni autoridades machito hermanos ninchejta qhatiykachasqankoqa. Chantapis mayta kusikunchej machito hermanos ninchej qhatiykachasqa kaspapis mana manchachikusqankuta. Paykuna ninku qhatiykachasqa kaspa creyniku astawan sinch'iyan nispa. Rusiamanta munasqa hermanos niy, sumaqta ruwashankichej. Qankunaqa noqaykupaq ejemplos kankichej. Tukuy sonqo munakuyku. Kay imasqa reparachiwanchej Pablo Romanos 8:37pi nisqan chayqapuni kasqanta. Chaypi nin, tukuy chay imaspi atipaqkunapuni kanchej, pichus munakuwarqanchej chay niqta, nispa. Pikunachus kay onqoywan onqoykushanku, qhatiykachasqas kashanku, atipaspapuni lluqsishanku. Apóstol Pabloqa, versículos 38, 39pi hinata nin. Allintapuni yachani, ni wañuypis, ni kawsaypis, ni angelespis, ni gobiernospis, ni kaypi kaq imaspis, ni hamuq kaq imaspis, ni atiykunapis, ni patapi kaq imaspis, ni urapi kaq imaspis, ni taq waq ruwasqa kaq imaspis, t'aqayta atiwasunmanchu Diospaq munakuyninmantaqa. Chay munakuytaqa Dios rikuchin Señor ninchej Cristo Jesus niqta. Qankunapis
hermanos ni, seguros kashayku, ima llakiykunapis rikukuspapis, ñawpaq llamampuni zinkichej. Imaraykuchus, Diospa munakuyninmanta ni ima t'aqawasunchu. Ama qonqaychejchu. Tukuyniykichetaq mayta munakuyku. Jehová testigosninpaq centralninkumanta pacha. Kayqa JW Broadcasting. Gracias, Maisuma Hecha, y video Suma Jawarinch. Kuncharincha, ya que tiempo picachancha, chay cuerpo gobernante, Sumachta Yuechawanch, y Matas Ruananchakpach, y Mainach Kananchak. Chare, Maisuma, Kunanga Chayman Yapaigurispa, Chay Ongoimanta Parlaspa, Kay vacunas, Sumach investigas a Kachan vacunas, Chare. Kay vacunas manta parlaspa, por ejemplo, yawarniok ni chaves manchkunchi, ni mayran yawarni yawar tanancho, ni mamanta yawar cancho, acción de yawarcitos macancho. Atikuyan mayran tapis churachipi atisum chaga, atisuma, kay investigas kashan, por ejemplo, kay más kay vacuna Sputnik, AstraZeneca, Chamantat Kashayant kay vacuna Pfizer, Biok, Sinopar, Hasim, Chay tukuy chay vacunas entonces allin kashan, investigasqa minaqa sumaq kashan. Entonces chapa uqmanta kashan vacunachikunanchik human. Pero rikunchik hinaqa hermanos ninchik betelmanta sumaqta paykunas vacunachikushankuna, chari. Kaystut sumaq yuyaychakunanki istiyan. Vacunachikuy shayqa nin informepi kay willaypi nin vacunachikuy shayqa atiyasunman ashka runas chawpipis kayta tal vez, chari? Kayta. Pero mana vacunachikuy shayqa allinta cuidakuna tiyan. ¿Por qué? Ima ratupis haperbawasunman. Chayta. Entonces, siempre cuidakunapuni tiyan, chay bioseguridad, apayashantian barbijuta, alcoholta, tukuy chaykunata, apaygachakunapuntian. Ama noqanchik hawanachu chay ochanqaqa mapuanqachu. Mana. Aperbawasun, chari? Mana chay allin chay waqkuna niqkanku mana apuanqachu, aperbachikungut, wakian wañupungun chaykunaqa. Ya, cuidakuna entonces. Bueno, kunanqa chayman palaspa chay kashan domingota, hermanos ni asamblea Pallaricap, ¿ya? Hatun asamblea, pero kayqa kanqa tawa semanapa, ¿chari? Chaytaq kunan kay domingo pagarin qallarinqa, chay viernes pagarin asamblea kasqanman, ¿ya? Chay viernes pagarin imamanta parlarikun chay asamblea, o sea, domingo imamanta chay parlarikun, imamanta yachikusun. Sumaqta discursos tawiyarita yachananchik tiyan. Nin, imayna creyniyuqtaq kanki, sapuq chayman ukurisun, chayman parlarimush. Imayna creyniyuqtaq kanki, imaraykutaq creyinchik, Dios kasqanpi, Diospa palabranpi, Diospa kamachiykunasninpi, Diospa munakuyninpi, imarayku creyinchik. Chayman sumaqta ukunchikikun. Chaymantataq dramapi hina Bibliata leerikunqa. ¿Chari? No crees kanrayku Dios te kasukor, chayman. Creinios kay amataq iskarayaychu. Chaygunasmanta ukuncharikunqa sumaqta, chayraykus invitariku familiares ninchaqta sumaqtapun chay diapaq wayharin asambleapaq imaynatash hatuchachik asambleam llaqkanchik naman hatun tantakuykunami chari familiares ninchaq llaqkanchik ajinat kunapas animana familiares ninchik estudios yanaparina payguna sumaqta conectakamunankupaq internetta atinchaqa congregación pi sumaq churakunqa internet chayna video wakin atinkichik chaqa uraykachitawan entonces hawayta atiyankichik ya familiawan pero chay yuyaychay kashan entonces chayta yuyaychaspa maqunqaychikchu domingota asambleanchik tiyan y preparakuychik atalayat porque tapuykunallawanna kanqa mana leykunkunachu pasapos nada chari
Entonces, sumaqta chay wakichikuychaq, parlarimos, comentaremos ¿ya? Gracias, hermanos. Icha ima anuncituta qonqashani, Jonathan. Cuidarikunamanta ichana yuyaricuyawata. Ya, cuidarikuna chakamen, cuidarikuna, parlarinchaq nina chay ongoymanta cuidarikunapuni kash. Ya. Ya, allinta chayta sutincharimuncha. Ya, gracias, hermanos. Entonces, Waleg. Entonces, kunan tukuychasun Potuchakuyninchaqta uqtakiwan kay takita kashan taki 3, ya. 15 taki kallpaytaq suyakuynitaq kanki Diosniy. Chay taki tukuytawan invitarishun hermanunchaq Jonathan Telles, entonces pay uqmañakuywan tukuychananpaq. Gracias, hermanos. Mañakusuymis. May gracias Nico Jehová Dios Nico, que chesi sumata tanta cuico, camanta parlarico, chanta palabra ikimanta, sumata echacuico y saputa parlarita terraico, chaywan may songo chasa kaseico, kusisca, unaico puni Jehová, yana panallawaico tapuni, hasta wallampu songo canaicopa, y chayma pipis pantaico, chaymantapis perdón tamañacuico Jehová. Sapuh nikuta yana paribaico, alin samarikunaikopa, chantapis kay fin de semana sumasta uyarikusqayku kanmanta, sumasta wakichinki, chay videosta qhawaita munayku allinta, yuyayniykuman palabraykimanta,
nisqasniykimanta churayta munayku Jehová. Kay mañakuyta saqayku maqsniykiman, wawayki Jesucristo sutinpi. Amén. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches, May. Entonces, Nichi, Kicharicamuichas, Daisy, Nelly, Julia, Marta, Orlando, Jairo. ¿Dónde estás, Jairo?